Enen so da fufu atwede amponyankopon de ache yen. Ye da nyankopon asese wetimi ahwe ye so from January. Ene April. Ye da twede amponyankopon ase. Enyo bibia na enya ni sei. Na ye gusua tinkwam na ye se asidankuto na ye de matwede amponyankopon. Ene story amensaka wo fidem ase ye mame de nasem abedon hinini wo Sompa TV. Na sem o de bae ne se niku de ne ufa kwan bi so aneni enje ho eni nti o de ababetina fidem asese ja yemmoa no emfa ne how yi mu nti ebuso ye nsem ene yenko ne egotie mu nsem emra nanso hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment nso e wo comment section ka me ho ne ko hwe video no o le for beni se mefa o ba show iso your bible ko bi focus akasa practical snap ni bodu apede ehi bible ko yan sole uko here study na me ko assembly se me ko wa man uko is the way assembly se ko wa ma church we beboa ansa to bible so na wa ma ni din ba jose wa ma church ni din ni din say anointed spiritual fire ministry anointed fire spiritual fire ministry yo bodi me MFA Benedictine Unsada Bible iso. Unsada Bible. Sa asema abekema ano so. Sa asema amekan. Nokre. Unintro. Mindintro. Onyame boame. Orade boame. Oda. Emefa, Davi asembe na aba. Mbacho mede mekunu na bae. Why ode? Ode na ba. Opam. Opamu. Said nti why nda opamu. Oso ompami bi. Eye den. Ensem bebre. Ye pesiti nti ensem. Bacho ensem no say member me na atena getting to 18 years. Me ba no do say me di e bye bye. Oboa me ma me hwe abofra no. Oh fine. Me ne nsu wo baako. Enye se ebi a asai se ya anka ye wo chensa. Na sese ebi mba. Na me ka chensa ba bia anye edrumbi. Oso opeba. Me die akaba no me ankasa me wo ebi nsu dada ehia me my saying me manyina e fo e no no ne de 1 ti fa so no bi oba bi ono so osan oba bi en de ono ana betimi a kire ayo no so opa bi aka ho na me sese opa bi aka ho de age se ye pie e duro because ye nyindu pempensu bi a sese ye ho edu ni nsano enko ba ko na menyama no mia mi effort me ko ha na me dinya wow effort na wo effort sa ena nyame ye wadom sa but me si ono amfa bibra oso amfa ma enfa ena me ka chense me die sese die ahia me wo na ahia wo a wo di ba mewo wan fa mba so a meeting nti me say adane ni nwum a oba bia obenya ni bia miri so wo mami bio bodamfo kura na menya obewu amamia ne nyuma hoto no nti eja onu kura de na nchen na de wi a obema ibe tu hu sa ma o ti tu mi ho kasa ni bi ni sen kasa ni bi ni say ashawa okobo Nigeria sa wo di sifie den na wo di ye wa ko Nigeria ko ba shawo mangobo betimi ko ho watu kwa ko Nigeria pen mpatwa na ba no ni bedi akwantu no nkomo samodi minya me ma fofu afi na ka menini mo pastor di 1945 mprantwi no fi ha ansa na me wo fa di me koe tu ba na mo san ne beto me koe na me ko wu mienu wo ho tu di oyibo nko e bai da bia nya oyibo onu kura mbo fi yen kromo no tu di Nigeria fo nkwara bai me di omo bai omo di omo anyin etu ba na usan ne bet oni bra yi be sa atena kene ke so oni mu dada kama amen wu ikura ene wo so ko eno ko ba ashawo yo kase ntimi ko ba ashawo ba ye no die na me di ba na me se ahondi aka no na me di be boa no ma ne di sifie nti se wu pa me di a ye echem o si manfa bibi amboa no na me se manfa bibi amboa no nso a okoba me ye aduane ni wo dai nsem bebre nti mi pebi ena o se mi nti 50-50 na ase
and I'm saying sadia me trust you because and some no doors or to me try me ho naked obetu me punum meda bontin se si am ni okasa den am dem kinim na wa ko fa bitum na meda o ya carpenter ni nti ono ankasa o timi etimi tum tamo a wo pe bia na wo ye wo ho ade ho ade ni die o ye bet Bible say papa ho nti o ye wo mami fie ye anwonafo no ye die mami ji papa ji toje o ye mi wo mami fie nti no ye mami mu pese o mu di ma bro se o meji ni nyina nti o ye no before ye be konso no me de no ko kire mi papa krom ehini ai sese o ye bibi kakra o mu de o mu ya usafo nti 3 million pe ya di ye bibia adwo ato sese a me no kasa wo koye mpaase a nti ma wo ho lesi ya be hye kawa e be hye bibia hye wansa na ye kokoye bibia sese a ye ba ye no o se ende we jimi na obesa koye di aka onye ampanso wanye nti me ko asori ba na me se me sofo se ya ye de aye no de aka de akitu ebi o se me sofo se won ware mi so eye na ntekwa no ba me ka che ni se aware no endi mu ede na ode nto ede na ede ntokwa ne badavi tekwa ne se papa na nkasa he o che wo ba nti eye a to de bi mi frɛ no mikura de ese wo frɛ no okura wo so wonye ukun no tumi sa frɛ no okura papa kitchen anka kitchen de ye oba de baba no ogina ho kitchen obe memfa mpobo anko ade na wagin so agu ha ade na watunto su egu ha ade na wayese atiti no draws mami ma mi nkan dada de mi femu no anu odin mi na mi tija no nchen na mi se de ni nyina no ma sesa nyama first one oba no abaju atoa esun na maba second third fourth we ka hu fifth ebi mo ami ankasa mitimi ko han den dwantoa no beba na ma sa akosi wenye hwe na wakasa wo ye da adwuma mi ankasa de minya bia meye sesi ade meye bojua e na nsuo ni drink e wo fie nani e wo fie wa matonku bensu da babesia na udwa kube e no no so ye carpentry o ye no fa he on de o baby a be frɛ ne bia a wo sheda ni shop omo mboda so nti sese de wa ka ye site wo na wa fa oba na sese de meka se an wa hu mi hu ibeti mi ma mi mu hu o me de frɛ mi o me de o koye kroma e fie ni baby a de o ye bia onu so ya gbeni amini ni free kro ba ku eno to akofa bi wo angunam nti busu we kura de oko 3 times ana 2 times Easter you hwe ya bo so sako oko oba no ho say no nti na ya o content na oba ne de o ma hada baby na we de nti na bia o person mu nyina mu ye fie de nka mu fa nko fie mu free baby ba ko no onu ko fie ko ka kire mabusuafo se onu ana asi o mi de mi obi amfre mi embo mi amane no kre onu na eka se okobo mo amane se mi misi omu nya mi papa mo sa na onu ka kire me na mi se hwan ho e na okoka na nipa na anye den amfre mi na mi papa kro na onu su omo amu be gi ade no mi frɛ omo aminya omo ye network ni nye wo ho sa nti na nsebi mi frɛ ma mpeni se o ma mi hu ombo omo amane nti na mi ofade o ka kire ma mi na ma mpeni se on ka kire mi se agise mi ami ba ho na firi ha kɔ ne bi agise mi ye kɔ na ansa mi nya nkɔe na endura asam no wo ho de bia bet we manti himu de mi ni ahun tokora o se ye ne den manti himu se de o so wa ja mi nti ko wa ja mi ye de ofie ha biom ma pack mi nya ma me nkɔ atiti ni do so ama me kɔ ha na so be kwan de oba na ba ho ana sa na me adwuni ye no atiti ni do so ma me uti ha na osise aditi asi oba no ise wanya sen mini ni de no o ko 10 oba na bema jonu so ofie obi onu so ho media no so ho nti sesi a no so agya mi e onu anka wakɔ dadada e na me si ye mfa ya no nkɔ sa sesi wo ye wasɛde
ei mo fie o de che so mo mienu no abua ka enya sam kitu o ena o si asede ni de na me se so sumi o se yen hwe oba bia o pesum ei Abraham abesumu na no ya sei na no ya nkasa enu de ukomantem obi abeka chiro me pacha oni ni hia mu se oba ne oku adi sei because me ma na no ya sa no obedura na jo no obesan bepew no ada papa nti da oba nso anya krokro o eye gidigidi adenti upo ende onware me bian ka kire me e oba ya wro ho na me no na na ni military academy marriage beni ejam amonyinya kokuduro tete enware ase ho ono atoto ho ya sa ya wo ya no anka obi obepa o che obi mpona oba ya osesa wro ho no gina wo so mi say otimi opeso wro me ho no aso me mo gidigidi ebi mo kura mitimi bo na asom on de meka ni kura ye obeyire osafo so sa utumi hwimma no nde ebi mutimi ba mo sa ebi mo eye bi ohu mani esi anyina twetwa enna ne ho na upa oba ne nada no wano so oya sadia nti na me so me pese me di kame no no hu se de o ye me no wuya sa na mpunsa obetimi ya bibia fa ho debi na dan no oba sesafo anim dia wo ho na wa bo awram ebi mu so oda ho se de o so aja mi nti watu afiri eti woni ne dai di sei mi ni dai busu we mu nyina de mi ni nhia e wakonye bi nti eja na sa ni enche last month di omu ye bia mi ni nti ono oba obeka cho se mi mpini se mi ni nda Davi we di ngasem we di me yenka why menya awade mpacho menya awade me yenka obi last month ma hyehye so ade se David we di o se waja mi so maji atum na mabre David am we bi menya bio na mabre po mi mpa bibio wa brampa awale bone awabre enso ka o ye kama unyini o vie mi a ofre mi atasa o se atasa we mi di uye de mi se atasa we anzu na bua na we unsanso we chi o ofra wo atasa na be ma be na no ya se o temi ka chen se won hu se na wa chi a o be chi a chen sa ana ka chen se kro ya ye ba mu a ye dom na se no wa ya afa we ni tutu ho omo nimi dada no obi abo mabaso mi tena unti up to today wa hu de matiti aye na mi bompa e ma o say oba kro na okofa no ba na wu kamfu no so ye nurse ni o ye wudi ani bi kokko ni bi kese ani bi no ono ono keka no o say de oba na ye de ope ni die ni bi kokko ni bi bla no de photo ba na nke hwe de ono so obi atasa no picha no man sheda anyesa anye no na okika se nyina kire wo ba idra na joa wo so ansan kwafe ho na esa kwa na abrampa so obo hu dua o bekum wa bo hu dua oni wo famra ne hwe director nkronua fakon Kevin ni twi malady me huna mane papa ne yo say sa wo ya omo we ni no omo bisa mi sa nka ni suba ni mi ana betimi nkasa o ni nyina mo no mi se ebe yi atiti we nyina mo mi se ebe yi now baby I want you na say wanyi no so de be ye o se mimi didi na ta na me say asumi so yesu deben apotro jiwo se de jiwa enso tap on kire ne a no jiwo nti wabre mabre na mbisa nse tema me ba ne nchen no mi ni sa startive fra me ba ne nchen okumase ya won hwe sa na mi ti ana na sese no ono a duaba a odua wo mi mu no e na afifi 20 je obuanu so ba no so nye oba ketua o otutumu so mu fie o de ne me koso enya asem ketua na mo ba no ho na mo yesa ha adwene
eno kura de sese de eno ntina ma hu se nkola no kura de be ma no kura de wa se no oba be ma no ai ni de no a osumbu chemi osumbu chemi dada nte ya me bisa no se jama oba foforo bi na wo abofra ama wo mi di on fa mi nya hwio mi chen carpet eto de bia mi timi hyede mu sun wo be su mi ko mi kotodwe ni ma mi sun ankasa mi hyede mu bomba ya obetimi abisa so wei nyina so kwa so de mpa ye be na obonya mi ontie wo bo mpa ye no 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 kwa hia sole won ko bio na ye wi a mudi mi be hye ni nsam otimi ye bibia wo ye secret so obetimi akum ani etu fifie hoy mako han den anti tu fifie na wo chefa de edan na ya adampo dan kra na omini se de nanu ya mi koe no 1 year 3 months ana eni ena wasa starting obe osa ba adwato 4 we mi ba ye yi ko osa ba adwato abe we die mi ami kan se mi fifie ho a mekwa ko report oba nsi o hie kura mi di be dwan wo di be gu no so se ba o ba ni nyina ni se ba mi ba die wasa si den mienu aka ho first no kura de ofra mi se mi e by local man obi ka kire ne se odi mechi a wonum nsa o eye suben won ni adanfo di onu su ti ano no anu oya na no oya na wo ya wo na odi krom aigbe na di watama na twi aigbe ba na odi twi na fem atasa na se ne ya aigbe no oya obi nti te no podi ye ntem won so mo nti ahuna no beti se woni obi kundi a obi beti man ntem wo de oni fie ti se miensa nyina efie bia ebe han bia onu na di ba o odi hawo no beba papa pansa ne ya to efie o onu ba ma no me na mi ka kiro efie ora ba ku de oni ne kwa na mi ta ba ma na echi nti last minute kura ba ka kire se mi ne da mi si na o ta fie ura na echi sa sebe on tumu sa kopi mu se ya die na ye tu firi oni de kura bo blows ama ni yi ni nsin ba ko wo yu ku se adamu kura mu wanuna no wo e boxer na no ente kon kan san ope wo hu se wo ente kwa se uhunya di nka ho na na hu so di ya bebu oni anwode na no no wai Kevin me anhwe o papa o friend ira tasa ayo eja efo nati we ye eja den kumbe efo kumbe o friend ira tasa so no wanyi oba akokọ akese ni bi papa o to no so anya nurse ni eja nurse fo nso so bi enu kura de anya mi ye o de ye mi midwife na metro enya kura esi ni be ne be fa ni ntese na se si anso wo fra ne se si obesu se ogusu sa na unsa kana obesu se si a obeka se bi oyeye wonye oye sa de enkrofo bi na seses ai o microphone o tipo ni wi asi aswanu ne ho ba boa ti se ba oba ina se dan no so asisen e dan no otimu na otimu eti o so o ma obi e dan no ye 5 oh Davi na we de o ntwa so e 5 na kitchen ba ko Davi o ntwa so se wa akra nyame be wado amwa e bi we de se nya yibia o ntwa so and you also me no obenya bia ma asem no de bia ma hai onye mfa bi ma hai we de papa wa wo de fu wa Davi wa hwe onu na o ya tasa o ya tasa yo ti onu obenya bia ma wanya no wa homa so we asidi naka no ya tasa na so ba ka mo ti onu no ko furo bia tasa na ha de na kom de na wo no aduane man eni di no twa foto na wo na twa foto ya na me na me twa no wo so wonye o Davi because wo hu ya nka o ma untwa ne da
ye o mai mu nsem se bedwo na me de misusu se nka on se mu free kuro ba akono kakobo abusuafo na mane no mo mfre no na se de sese o ye ma no onye ma wo na wo kɔ hɔ no no mo frɛ no na antentama bra na ye nyina wachi na ye hunu de beye on se mu free kuro ba ako e na mo bai ba bi matu pata se mo bepe bibi na yan giant ni de ntumi nka no bebre na me se de osiwo na obeye niema wo kekan kumbe obeye se niema eti no mesro davi kofie fakoto obusuafo anim se papa no ekwan se no de wa befa so omo mfre no se onsumu onya okwan omo de obia me frɛ no ekuru bia omo se minja maninka omo si ja maninka na anu ya na ono kita ewo me hu no eti na doso omo nim anu se ye de ne hye wo nsa se wa firi ho sade achi na bibia ba ho ebusa no na tade otu de davi wonya bibia etika wo de twen woti se bi odedan ne bia mahanya waya na ka so beje odi na odi amahan sa o be so odi na adi man because oba no say den oba no benya bi e ofio o ye too nice pa say o be ma calculate pay ya be dwa wasum sa wanya no one fa what bro no be so eti tewa dominance tewa mo amunim edi be na ye de frɛ no ho efo carpenter efo carpenter adofo madam asise mo jibre ma yekohwe video no eba ye na ye mami asemi se na my lady eka ye neja na ko onja bibia ema no nye de ema no nka na ye sre mema no so oni obati ana so oni obati na da ye sre some ways bi wo ho amamo nka nchire oba no because obeya wo fe na tase enumere du aija wo mani bie na ha mu ma wo ni ye bibia wa weni je ho enti ye sre mema no so oni obati na da ana se ni dokwa na efi umukra na men use words bi enye de emo oba no because sa oba na wo fe ne san once no na o your priority no yo bia uhu na na weni age no yo bia osombo mawo enti so odo na sa ye sre now certain words bi wo ho amamo nka nchire oba no na ye ma mi ishi onja bibia manika because papa ye de wi a wo hwe papa yi gwa de no be mawo se dan no pese ye chem na eja wo nya wo part na wo di rent a eno die but se wo ka se papa no be sumu ne e ho kikan papa yi si ye fe no so ayensa nka no ye fe papa yi ayensa nka no nti ye ma me anka won hwe mu na eja oma bibia nke eja se papa no sebi papa ni fi mu a definitely eja pade no ebi be ne ba ne dia because papa we onya one cedi mpo maye mami onya one cedi emma nti ontie my lady asem na onja bibia ma no enye de enkabusa na meka usa ha ebusa emergency Ghana TV shene so say dane de ne obe subscribe na wa like it na do comment nso aba comment section no keche mami esi anything any meeting ebusia ye be sanso edin hyemu ewa hebio